ye wukuada Sɛdeɛ ye kano ni ura esi Ohene ya dwade ya na odi na woda dwada me the way me boaboa me ho pa se me be celebrate esi ya awana ama dwada no koye bibia ho esi atranse sa so na Ayisha Ibrahim enso so atranse esi machi ya me de awode wo ho de awode o na sane wa wadi kan ye nua wana ama dwada ya ntiase mpakra ni tia mu ani se yesre oba de se onfa ne kransi ye kopem se amen dachi ye be hia wo asase foforo no so amen amen ebia kwagu ana ukwada de anye o ne ba ne se na dwuma mu obia ukwada ne wo awana kra no ye nso ye ukwada nwanwa ana ukwada oba de nhihye bia ye amen na mi hira mu that's it ebia na den yusua ene aja medical bisa de kase obi di obi ayawa asechene sen yesi obomofo a wodi na yaw otuo apaya kano body kentema o de ko hinfa se kase obi di obi ayawa na oyen special aid oyen adjutant oyen servant na abomofo akese tete na emwa wo hopa na osombomofo ni we okum buffalo no mune manema na akwada no ebia fibe no nkron kopem bese duba akon no wanu aduane frifie edi akọ no abonu hwia hu na wajeso no hu bebi owo na akọkọ mena aduane edi ekoba se dakro Obakun ekono eno hwe obomofo bi na ose oho obofo a odi na yawo otu apaya kan e ka so otu apaya kan aka obi na chese otutu na mfa ye akun body ya kan tema de kwahi obi di obi ayawo na osom ati senia apamda den mu na Ayisha edi Elijah ayawo usua woni na ase Socrates na nkrofo di na yawo Aristotle na nkrofo di na yawo student apprentice would you be ayawana or apprentice I see but papa na say most of the time yete can kase so obi akukumu obi so when we deny yaw and we deny yaw we hear it most of the time ya kase say would you be ayawa now an apprentice say unku no na we bone Mati dimaya no mane ade ye be research na emum no se wudi obi ayawa usua woni nan ase wo ye nakwada wo ye nabofra wo ye student wo ye na apprentice de makanya ya fo asoto o mi amati dimaya na dimaya no de bi papa enye dimaya na make out o wadi na ni kunu no wadi ne yire no ayaw na se wakunu o papa no wadi ne ba no ayaw na taxi driver no wadi passenger no ayaw na se wakunu no oye ya na se gabu musi oya wona ngrofo apeveti na na se o ma chena gogudu ne mo di obi ayawa udi na na se usua no I see ni a odi obomofo na ayaw no engongodu bebe na afi ya ma no tuo ni bi ya to tuo ni ma se ya botuo ni bi ya ma no no so ekwa hayo ya shika se ya chewo okay na ose bon se penyi bi kasa na se Ohene bi kasa o kasa na so ma je so pia o ana asechene sen pia no meso na nsia na mesua meche obi biara o ho adwen bi no fia do betimi de ahia yen won ze tuo gun ba ya chene nche sa e kan no na pia aru pia e gabin was a pia me see for say pia na pia ene wo ho ebi mso frɛ no agyan enso agyan na so pia agyan no ne de we hen no agyan ne de hye ayimu eto no na pia ne tenten no a wodi kura wo sem eto ne se javelin no okay na nia odi na yawo no ene nam esanse osua oto na ekokọwo no na se ekunu a na akwakofa abo na ba na mejeme master di oto na ekoyie kokopema abo na ma je ho pia
piano on target afa edam yeah enna afi ebe fi oye ade na efa yi efa ne kwanso esisi ani a na ye dia bo nsamra nse pia we dey waka ni die mate pia o enna esanse ebe ntumi hono ntiri efe ebe ahimfi se aboa no wa overpower no wato makwa kosie bia ne koma ho ana se ne mama so mo wawu saa nso so na se ohene bi edi tumi or the tumi bi ye se pia ne to so miensa wow na ka so bi to ayampia eno so masua meche na obi biara o adwen wo ho no ode aba menti ase ni se ayampia nya da patwa kura ayampia enye adapatwa kura o yan twene yebo anase ye yan na achiremadefo nyinara no kwasem ni musicians nyinara etaade enwom ekamfo obi omtaade enwom ebo akutia ni tiamu anase atwene enwom nsanku ni nyina ekansam na yese oto ayampia na oyan twene no de akamfo ti se bia ohene ote adwamu na onkwaso na brebre na di ade da na nyankwanda na ungu da no mane ade oyan twene no de to kasa kire ohene no ntin ayampia no yese obi yan twene kasa kire obi odwam nti enya didi atam ne so ebi a wo kasa menti ase no ni amesua me so me che no neni obi biara wo ehonim die bi se odefo aso se ode sankan mu onfa mra fiada mi nsua ayampia yese wo yan twene de akansem enkanka se ode abo obi abodin de akrokro bi de aye ne kase ewodwam kwagu na deze Sɛdeɛ ye kano nie